na New Year resolution ya kuongera wendo no chore kinya kire baratu tutukugana nabo na mwaka juju nimbugite ngashwa Mheshimiwa Kawira Mwangaza tukare nwende tunywe chai ino tora ni nimbi tinda guteterwa gazetine na radio ne tuone kedera ari maroshia tombo karande toitangwe buwega o ndebune alarungamirite ekuru akabokiria ategwa Kiraitu Murungi noe akariona na Karina. Ojo ni gavana wa Meru Kiraitu Murungi akigwika nyombani moya wandiki boante to ntereji ya Meru akilomba ngwataniro gatigati kae na andu bae bagi siasa iliyo mubungu wa Iyala Mpuru wa Bori hamwe na mubungu wa Ekuru kaunti ya Meru Tawe Kawira Mwangaza. Kinya Mheshimiwa Mpuru wa Bori mbuga kinywenga tambere kumushwa na kumurombera na kuwa nachoka kirimeno naletaga eje atena manto ya maingi andingi nayo mwandiki munene wa kiama kia Jubilee County ya Meru Tawe Alaji Mwendia uleni umoanda ni bagavana Kiraitu egwika kiali migambo ya kuleta mpatho kile kaliba nyambene muno tigania Kenya torobo botije nyambene yondere atwakorokere batwete kura ngiri 70 na boreto atachionde boreto chindake na kura ngiri 12 na Kenya torobo no tigania no MCO munya ndiewera munya nogoke ibwanyangerie chanchi yenu tigania west yonde twete kura ngiri 6 hii naja imenti torita ina verenchi na hiyo ngiri 6 ichian athoni beto na nini go ndiewera Mpuru we don't need him and we don't need his votes. Bunge wa Iyala Mpuru wa Bori muthenyo mdine umilitina kwa alilia ontububu buambele ni ele iditi gavana Kiraitu ati unaweta Mpuru ni akwenda ngwatanilo nawe indi ngwatanilo ino alimeenda mwaka wa 2023 kagita kare gavana Kiraitu Murungi akethirwa akiebo bisini ya ugavana bwa kaunti ya Meru uruntare gatuwatanira nawe Kiraitu Murungi na ingora tuwatanira nyawuni kankwenda gutumana ntumwa ya ngwatanilo nkendo kwa Kiraitu Murungi nkawatanira na uwe mwaka ya 2023 ore ome ya thirikari ya Meru County na impronto aburi akuwa na kiremene kirorogure bitie mbete nkarombe indretire kuromba Murungu na rambonia ngwataniro yakwa na Kiraitu Murungi itithuki lakini ngwataniro ya Kiraitu Murungi ni ya 2023 nyuma ya kithurano kia 2022 iliyo nkawatanira na Kiraitu Murungi ari former governor wa Meru County. Bwaka ile Mpuru nele iditi gavana Kiraitu Murungi ati atwikite mukuru mulongo kile kariba kaunti ya Meru na kwithirwa familia ene ithiritu ekeguneka na tenda jia urutingoge bwa kaunti ya Meru ile yamwe na kwithirwa yakilemo kuingia mauntu maingi malabethirwa bakile kariba kaunti no ati bakethirwa bakeingia Youth service uniform yo no wothirie yo kedate wakana familia ku ito kwenda kure Kiraitu Murungi kabros ile yoko na Meru County ito kwenda kuria no wokuthithia cio kedate familia ku ito kwenda kura Kiraitu Murungi we mwagia no muntu utiagirite na ipo muntu pronto aburi kwera utemanto yangwataniro na uwe ngwataniro eku ino ukora bubwinge muno meri yotiere kurutangwe ni only 6 months na 6 months ndiko nakakuboka make Meru great ukamake Meru great na mbi kethele gembe kare kurira leteruwe ketha inawe tatamani kabakura bateruwe maiti yetu tiania ke kurira leteruwe na komelia kuruma antuba mudhara. Mpuru ni aulite Kiraitu kuibanga ni kuebo bisini ya kinyamwa kwa ngiri jiere na mirongo ile na jiere migambo ino ikigwata kwa mbaru ni James Mutea ule ni mwadha kirela kire department ya cooperative kire ministry ya agriculture ya waziri Peter Munya kiama gia peu tukalwa mekuma ngabana mwanga senate na MCA na MPs na to kwenda kwira kinya kwa uwi kinya kwa kara kinya kwa koi kinya kwa mauru kinya kwa motule muthumbi kinya akiga kinya kwa mama mongo kinya aturama no peu ko kana Kiraitu Murungi na pronto aburia kwira
utengwataniro nkwenda na uwe ngwataniro kwa na uwe ni 2023 urome thirikari twendere thirikari ugetha beje tukumbo itumira uteithia antu betu bamiru ukio tukachia nugwenda turinganira twethia atia turinganira na njira ngui na njira ukiria antu betu ngindo turinganira o jantu nture mo bandika ngoje ndeta nture mwe no getha ukiria chenene Kenya twachwa muntu turinganira kito na aremerwe are ndingo twithia ndoni kuruma antu ontona kwa utena maana onto babwithe kethuka babwithe 2017 obethire formula chiareo mego na 54% era tethia kireito kuwa mata one kireito achindire kuri Twitch 54% emutetherie lakini twende ntuma bwita kwa tofauti tunatokera bonge bubweru ndene miru urabo ketha bonge ira chanto beto bamiru beba yeshima beba ira chemetho lakini tutongeria bonge thokela chanto na gabatena mana batena ngui otogita ngui nturemwe. O kagita gaka Mpuru ni ameniliti meario ya mwandiki munene wa kiama kia Jubilee kaunti ya Meru Tawela Jimwendia mealiela kugania kwa thurane kariba kaunti ya Meru muno community ya Nyambene Mpuru ni aulitie kariba ntairino kugwatanira kienda gukiria kaunti ya Meru. Bura laji araririe ndene ya Meru County kana bura araririe muntu araririe ti alaji araririe ni kireito murungi araririe nonto alaje kwandika barua ya Mpuru nto aburi engwa kiamene Ken Jubilee kireito murungi na supportere na video sirio we supporti na video sirio si alaji akiwa Mpuru nengwe na kireito murungi supporti ko mantu yara alaje araririe kuwa utekura beru ndene Nyambene tetiania utekura beru ndene Nyambene ti alaje araririe yara ni kireito murungi arari ronto alaji na kireito murungi ni gintu kemo no Mpuru na muthaka wa wero njasi tikira kuke na mana ibatwe antu ba Nyambene community ndawaringi Nyambene community twatanire ute mwanyo mutiania na mwegembe twigintu kemwe na antu ba imenti na bone athoni beto na atonosia ute mana kwa alaji wa thorore mutiania na muimenti apana ndena muimenti na mutiania na mwegembe bawatane bethe bagintu kimwe nekenda tubaukire Meru yetu. Kuma muji munene wa Nairobi Mbita Anthony Rangi wa Kathenya.